Hello friends, hain helam sokondarokno ani channel friends sang tini naldefinai katal journalism family of bidan bisingtei poran detail pabe ke norok or tabonu gutongko mong ke PGCL ni hoite job notification ka jara engineer rok tabuk sujok belakin kaham bro apply khaimannai o jagao kai mo gangkai contract basic job tlangjang haibano mo kaham ke o jaga o kon apply ni aborok to tab sujorti sayako mos ja sanyo short notification che jefur full notification payo hai norok ani o channel bisingtei video manfinai gaisango short notification no nan ligana tamtam rok oro borok rakha norok plan nugu tongo jaga o among kai power grid orientation ni job tlangjang norok PGCL job tlangjang norok serai nokha contract basic ke tai o jaga sang tabuk vacancy nal likna post name of the post on contractual basic norok oro nokha field engineer among kai jara BBT khajak brong bagai ke jara o jaga field supervisor brong kai diploma rong ni bagai engka sangor vacancy nal ligna aro vacancy total tongo 50 ta field engineer rong bagai electrical borok ni bagai nyai or UR ni 22 ta OBC ni 13 ta ST ni 3 ta SC ni 7 ta o jaga norok nokha abai kana yango EWS abai kerok ex serviceman abai kerok or total 50 ta gabai kana field engineer rong ni or tango electronics and communication urang baga sheet tong total 15 ta abon bisingo UR ni 7 ta OBC ni o jaga tongo 7 ta ke abai kana SC ni 2 ta ST ni kaisa gabai kana o jaga bebong no field engineer rong ni or total vacancy सबसे o jaga vacancy kabang kai norok tabnu tongo deployment rong bagani सबसे vacancy kabang 480 ta o jaga field supervisor rong ni bagai electrical kai o jaga UR ni 195 ta abai ko OBC rong ni or tongo 129 ta ke ST ni tongo jaga 37 ta gabai ke no jaga field supervisor ni tekisi tongo jaga electronics and communication abo bonoro noknaro total seat 240 ta on bisingo yang UR OBC ST SC EWS otono oro detail babi brok seirka kasang bebong saiman ka kayamo jepro full notification phoya ang hai ano channel bisingtei norong bagai video toi phainai kasang no tinin bagai hambai jotono